Tomas, Pero i ugljen. Bilo je to prekrasno jutro na otoku Sodoru. Plava boja Tomasa sijala je na suncu, dok je veselo huktao duž svoje lokalne linije sa Anom i Klarom. Bio je veoma zadovoljan samim sobom. Zdravo, Tomas, zazviždao je Pero. Izgledaš sjajno. Da, zaista, hvalisao se Tomas. Plava je jedina prava boja za jednu lokomotivu. Ah, ne znam, meni se sviđa moja smeđa boja, rekao je Božo. Ja sam uvijek bio zelen, također ne bih volio biti bilo koje druge boje, dodao je Pero. Dobro, kako bilo, žacnuo se Tomas. Plava je jedina boja za zaista korisnu lokomotivu, svatko to zna. Pero više nije govorio, samo se nasmiješio Boži. Tomas se odmarao kad je stigao Pero. Veliki lijevak punio je njegov teretni vagon ugljenom. Tomas je i dalje bio drzak. Pažljivo, upozorio je, pazi s tim šašavim teretnim vagonima. Idemo, brundali su vagoni. I usput rečeno, nastavio je Tomas, ti odbojnici meni ne izgledaju previše sigurno. Zadnji ugljen pao je na tračnice. U pomoć, gušim se, vikao je Tomas. Izvucite me! Pero je bio zabrinut, ali nije se mogao prestati smijati. Tomasova otmjena plava boja bila je prekrivena ugljenom prašine, od dimnjaka do sanduka za ugljen. Kikotao se Pero. Sad ne izgledaš krasno, Tomase. Izgledaš zaista sramotno. Ja nisam sramotan, gušio se Tomas. Učinio si to namjerno, izvuci me. Trebalo je toliko vremena da se Tomasa očisti da nije stigao na vrijeme za svoj sljedeći vlak. Božo je morao preuzeti Anu i Klaru. Jadni Tomas, šaputale su Ana i Klara, bile su jako uznemirene. Tomas je te noći u spremištu bio mrzovoljan. Božo je to smatrao odličnom šalom. Ali Pero je bio ljut na Tomasa jer je ovaj mislio da mu je Pero namjerno uprljao boju. Otmjena zaista korisna lokomotiva poput Tomasa postaje sramota za cijelu željeznicu nadzornika Debelića. Sljedećeg dana Tomas se osjećao puno raspoloženije dok je gledao kako Pero dovodi svoje teretne vagone sa željezničkog čvora. Vagoni su bili teški, a Pero je bio umoran. Napij se vode, rekao je strojovođa, pa ćeš se osjećati bolje. Vodospremnik je stajao na kraju pruge sa nesigurnim odbojnicima. Odjednom je Pero otkrio da se ne može zaustaviti. Ni odbojnici ga također nisu zaustavili. Ho, prestrašeno je rekao Pero, u pomoć! Odbojnici su se polomili, a Pero je kotačima bio duboko u ugljenu. Bilo je vrijeme da Tomas ode. Vidio je sve. Sada je Pero također naučio svoju lekciju. Nasmijao se u sebi. Te večeri 2 lokomotive izgledile su međusobnu svađu. Nisam namjerno izazvao tvoju nezgodu, Tomas, šaptao je Pero. Ti to znaš, zar ne? Naravno, odgovorio je Tomas, a meni je žao što sam bio drzak. I tvoja zelena boja izgleda opet sjajno. Ubuduće ćemo oba dvojica biti oprezniji s ugljenom. Glas posudio Goran Grgić. Obrada Novi mediji, Zagreb.